Posle fantastične utakmice u Novom Sadu, odakle su se crveno-crni vratili sa bodom, u Užice stiže Ivanjički Javor, stari sportski rival, koji na Megdan Slobodi dolazi posle poraza od Jagodine u polufinalu Kupa Srbije. Trener Ljubiša Stamenković na narednom meču neće moći da računa na požutele Pilipovića, Kneževića i Krstića. Tradicija je na strani Slobode, koja je u posljednja 2 meča na gradskom stadionu stizala do pobjeda. Svaka utakmica protiv Javora ima specifična utakmica, uvijek je zanimljiva. Prošle godine smo na domaćem terenu dobili 1-0 ekipu Javora, imali smo igrača manje i priveli smo utakmicu kraja. Znači uvijek nas očekuje teška utakmica. Javor je jedna izuzetno dobra ekipa, tvrda, sa dosta dobrih igrača. Malo je u posljednjih nekoliko kola ima neku krizu, ali to nas ne treba da zavarava. Znači okrećemo se, gledamo što se kaže, gledamo u svoje dvorište. U ekipu se posle parnih žutih kartona vraćaju Purić i Lovrić. Štoper Užičana optimista je pred derbi Zapadne Srbije. Ono što ja mogu da dodam je da smo izašli iz jedne serije težih utakmica gdje smo na posljednje 4 utakmice, 3 smo bili neporaženi i pokušat ćemo da taj niz nastavimo. Naravno da damo sve od sebe da samo u nedelju ostvarimo pobedu i uzmemo sva 3 boda, jer smo u protekle 3 uzeli na svakoj po bod. U nedelju se očekuje lepo vreme i dobar fudbal. Potrebno je samo da u svoje planove za vikend uvrstite i odlazak na stadion Slobode. 24. kolo Jelen Super lige, Sloboda Point Javor, nedelja 16 časova.